Imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Thaba kaSambotho bingelela ekseni kuyisabatha kwinanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni. Sibonga kumdali wezulu nomhlaba osigcinile. Saphinde savuka futhi sakwazi ukuthi sibe semoyeni njengoba sashilo sathi umdali mayivumile siyawuphinde sihlangane futhi. Umdali uvumile ke namhlanje nakho sivukile wazivumela ukuba sizokwenza umsebenzi wakhe. Sethemba wonke umlaleli nokade esiguqweni hayi sevukile manje usekhona uselalele. Siphinde futhi sikhumbuza umlaleli olalele njengamanje ukuthi sikhona lapha ku Facebook page othi inanda 88.4 FM kanye no Facebook page othi sikhumbule kuphakameni. Siphinde sibe sitholakala ku WhatsApp number 0687649969 0687649969. Mongayibambanga kahle ungangena ku Facebook uzoyithola lapha kuyipost esifakile ethi sikhumbule kuphakameni uzoyithola inamba nika WhatsApp ukwazi ukuthi usibambe khona. Njengenjwayelo ke ngisuke ngihambi ngedwa uma kuyisabathu usuke khona umfundisi JS Mhlongo esisuke sinaye esivusile umdali ngenhlanhla ke futhi namhlanje hayi mfoka Mandla ukwazile ukuthi abe nathi sinaye naye studio sibuye sibe naye uSonkinobho wethu technical producer Canon SA mfoka Mncwango naye ukhona uyena osihlanganisele yonke into ukuze izinto ihambe kahle ngendlela. Namhlanje ke sisekusi isikhumbuzo somprofeti uCebekhulu sisabheka imisebenzi yakhe akwenza akusho bese siyabuza ke lapha njengoba ipost ibhaliwe ukuthi ke sisekuyo yini indlela umqalo wendlela ashiya kuyo sisakwenza yini athi asikwenze sisazokubheka lokho kodwa ke ngaphambi kokuthi singene kwitopic yethu sasithembisile abalaleli kade bengibuza impela bethi wena wasithembisa wathi uzozidlalela osanta bethu awusabadlali sizoba naye ke futhi namhlanje ubaba uCebekhulu uzobe xoxela ngobaba mkhulu eyobhabhadisa umprofeti uCebekhulu olwandle ukuthi kwenzekalani. Ubingelele mfundisi. Sisekuyo yini indlela isihloko sosuku ngibingelele endaweni zonke la kufikela khona lo msakazo wala entabeni ingqoqhube inanda 88.4 njengoba sibingelela kanjalo inhloso yethu masikhetha inkosi ayifani nenhloso kaShembe nenhloso kaNkuluNkulu ngokuthuma uShembe kodwa ukusondela kuthina kwakuzo cela intethelelo nenhlambuluko mesethe sidukile manje na ke intethelelo ke imvamisa isikhathi esiningi uyenza ngemnikelo sisekuyo yini indlela eke ngifunda incwadi elekelelana nesihlabelelo esithi noma niphuma emazweni onke aphansi kwezulu khona la asithe mefika wasimemela khona sisekhona yini masingasekho khona yini iphutha likuthina noma likwabasala noma likubaholi noma lisebandleni eke ngifunda incwadi ehambelana nayo kodwa uJehova kodwa indawo uJehova uNkulunkulu wenu akayikhetha kuzo zonke izizwe zenu ukuba beka igama lakhe kuyo leyo ndlu yakhe niyakuyifuna nize kuyo nilethe khona iminikelo yenu yokushiswa nemhlatshelo yenu yokweshumi nomnikelo wenu wokuphakanyiswa wesandla senu nezithembiso zenu nemnikelo yenu yesihle namazibulo ezinkomo zenu nezimvu zenu sisekuyo yini indlela nazo uma ke siphuma emazweni onke ngizobe ngiqhubeka kodwa incwadi manje isiyasho ukuthi kusho incwadi akuyena uShembe ngokomthetho umprofeti methunyiwe uyayekhetha indawo athe uNkulunkulu hlanganani kuyo niyakwenzani kuyo
nilethe iminikelo ngoba izingilosi zasezulwini zehlela lapho ukwamukela iminikelo yini sizoqhubeka. Hayi siyabonga mfoka Mwandla akubingelele kubalaleli be inanda manazaretha onke umhlaba jikelele. Ngithi inhlanhla enhle yesabatha elibusisekile kuwe mfundisi wenkosi uNjomane nakuwe baba Sambothi ngiyabingelela. Amen. Njengoba besithembisileke sizoqala ngayo ubaba uCebekhulu abanye bosanta bethu laba ke sizwe ukuthi uthini yena ngobaba mkhulu. Nginganibambeleli noma ngingazi ukuthi kuzohamba ibanga elingakanani sikhuluma le ndaba kaShembe kuzosho yena ke ukuthi indawo engizoyihamba izoba ngakanani. Cha makhosana mina ngingumuntu ozelwe ngumuntu owahlangana noShembe lapha eThekwini. Ubaba ongizalayo wahlangana noShembe lapha eThekwini. Mina ngizelwe igama ke likababa ngiqamba lona ngizalo wathi ngumpikeleli. Yebo. Elika baba mkhulu wathi ngibheka abantu. Ubaba ehlangana noShembe la eThekwini. Hlangana noShembe ubaba mkhulu kaGani. Ngokuthi inkonzo ekwazi ezinye amantshebeni. Uswazi lwamaphamba ngokuphamba izazi. Baye lapha emsizini baba lapha hlangana khona nobaba mkhulu nase kuseDurban station khona la sewuseDurban station khona manje kwakuyinkompolo nami ngamehlo ami ke leyo nkompolo kwake ngayibona ngamahlo ami hayi ukuthi ngizwa ngangayibona nami ngamehlo ami ngifika la eThekwini nginyake ngafika ngawo la eThekwini ukuthi kakhulu ngafika la eThekwini ngo-1967 ibona le nkompolo ihlala abantu lapha emsizini. Ingekho le Durban station khona njengamanje kukhona le kuthiwa kusema workshop khona ifika la eThekwini ngela la usuka entabeni zakithi konongoma emizini waselinda. Ubaba mayefika lekhaya esisebenzisa kwaBhomana la eThekwini wafika kuwumuntu bethuka bonke nje abantu ekhaya abazalana naye nawo uzalo lwakhe uba bembona ngosuku lwangesabatha egqoka ingubo emhlophe wakhohlwa nje ekhaya ngoba kungekho lutho ababelwazi ukuthi useyikhola ukuthi useyikhola eselikholwe kule ngubo emhlophe. Ubaba wase esetshela umama ongizalayo zithi namhlanje ungangenzela lutho oluphekiwe namhlanje. Lutho oluphekiwe namhlanje ngiyoze ngidle oluphekiwe ngemva kwa-6 ntambama. Oh nomama waxakeka njengoba ubaba wayefika ebusuku akazasho ukuthi akaphi
amphekele ukudla azokudla ngalolu suku. Omangaleko uthola isimangalo ekhaya ukuthi ulo muntu ozohlala ezelo ushona ilanga engadlile kwenze njani. Washaya isikhathi sika9 ekuseni. Wema enta kwesibayo wa. Wamemeze sontweni. Kwakusathoke ngaleso sikhathi zonke ikhonzi. Oh. Kwamangaleka nje ekhaya ukuthi wenzani lo muntu. Sisuka lapho kubaba. Wayese eyongena esangweni lesibaya seyinkomo. Ithempeli balenza kwayisibaya seyinkomo. Kubo lapha azalwa khona. Lithetha leli ubaba mkhulu alikho lisemsebenzini kwenzeka lezi zinto. Wayesethi ke bonke abantu balapha ekhaya abangene lapha esibayeni. Bathi ke omama abahlale ngala kohlangothi lwesibaya yena bahlala ngala ngohlangothi lwesibaya. Wayesethi ikhaya leli sengihleli kulo lasezulwini ngoba ngihleli lapha nje ngihleli ekhaya lasezulwini bonke abalapha ekhaya sesihleli nabo. Yiyona ndawo le abahlala kuyo. Esho ayika kubo ba. Yayisimangaliso nje lento. Evula inkonzo yesabatha ngoba kwakuyisabatha. Babe ngazi nankonzo yesabatha abantu ekhaya. Waze wayivala. Wayeseyabatshena ke manje ekhaya ukuthi njengoba ningibona ngigqokele ingubo emhlophe nje ngihlangane nomuntu kaShembe eThekwini. Uyena ungqokisele ingubo emhlophe. Bona umuntu oyisimangaliso. Ubona umuntu othulisa ulwandle. Njengoba ningibona nje ngeke ngangena emanzini olwandle. Lapha lo muntu asibhabhathise khona. Ulwandle lwalingaziwa umuntu kwelikithi into abenza kithi bona ngoma ukuthi into enjani leyo ulwandle. Uthi ke ngibone umuntu onjalo. Othulisa ulwandle lwathula ulwandle tu. Alwazi lwaba namagagasi. Uthi kuba besingamashumi ayisithupha amathathu. Besingamashumi amathathu asiwu30. Esifaka kulomfula olwandle lomuntu. Uthi ngesikhathi efika yena lapho ulwandle ezosifaka ethi uzosibhabhadisa uzosigeza sifanele ubungcwele basezulwini. Ufike lapha olwandle lomuntu wakhomba ulwandle ngemini emibili wathi wayesethi isandla. Wayese akulo ulwandle wafike wathi mayefika la olhamba ulwandle ligcine khona libuye liphindele emva
ngodondolo la luphethe wase ethi ngodondolo lahlehla ulwandle walandela ulwandle luhlehla kwasokukhuphuka igagasi laya phezulu thema likhuphuka igagasi walikhomba ngemini emibili wathi ngesandla lehle amanzi ehla shona phansi wangena ulwandle lokho luhlehla elikhomba ngodondolo lenze nje wangena waze wafika la esefika esemakhona esegcumeka udondolo lwakhe phansi lapha ehlabathini emanzini olwandle gcumeka udondolo lakhe uthi ke ubaba lakhuphuka leli gagasi lokuqala walikhomba lashona phansi lakhuphuka leli gagasi lesibili walikhomba lashona phansi uthi lakhuphuka leli gagasi lesithathu walikhomba ngemini emibili abuyathi ngesandla lashona phansi uthi ke kuthi lisuka lapho nje ke lasikuthula nje kulwandle tu emva kwalokho eliqhubekileke lobhoko lakhe lapha aqhumeke khona lapha emikhona eliqhumeke khona ubhoko wayesebiza umuntu oqala odakese azongena emanzini akazavuma umuntu oqala kwase kuphuma yena lo muntu omisele lolwandle ubalinganyakazi eseya kulo muntu amfunayo azomfaka lapha emanzini wamdonsa ngengalo ahamba naye waze wafika lapha agcumeke khona udondolo wayeseke khuluma ke manje ke engakhulumi ngakuhlebe ekhuluma nje kuzwakala wonke umuntu ethi nampa abantu bakho Nkosi asebevumile ukulizwa izwi lakho sizobageza ke namhlanje bangamashumi amathathu sivumeleke Nkosi sibageze uthi ke wayese ebamba lo abesengene naye iqala sembamba esembeka isandla la ekhanda esembeka isandla lapha ehlombe amanzi egcine la kuye ekwaphela ubaba mkhulu nakulo ambambile amanzi ayegcine la emakhwapheni wasithi ke shona phansi uzamanzi ahambe phezulu kwakho uthi walikhuni umuntu kushona phansi ngoba akazi ukuthi uma eseshone phansi kuzokwenzekani ulwandle ngoba uyalwazi lwenzani ulwandle kumuntu athi baba omkhulu shona phansi ukuze amanzi ahambe phezulu kwakho ngeke akwenze lutho uthi wathamba washona phansi ahamba phezulu kwakho amanzi lo muntu washo izinto ezintathu wathi egameni likayise nelendodana nelikamoya oyingcwele wathi Inkosi kubusise phuma wakukhulu kulo muntu kubaphume wakukhulu ubana phume wathi phuma sekuphelele kuwe
akuzomunye hayi walikhona umuntu uphuma amthatha yini baba omkhulu waphuma naye waze wayombeka lapha ngamsondeza eduze kwalapha wambeka yedwana lapha la Baba la ubhoko lelugcinyekiwe. lokhu lihlelo ligxile Lagcinywe kwesihlabathini. lapha ligcumeke khona okuligxunyekiwe lapha ligcumeke khona Alinyakazi nje. inyakazi namanzi futhi ayanyakaza thule ngathule nje alaleli lokho akutsheni ukuthi awathule aphume naye baba omkhulu ambeke lapha anele kumbeka lapha aso athathe omunye wesibili manje hambe naye intoze ngengalo aza ayawufika naye lapho kumikhona udondolo nakulona futhi ke asho lokho akusho kulona thambisa umzimba wakho shone phansi amanzi ahambe ngaphezulu kwekhanda lakho akazahlupha ke lo ngoba wayesebonile ukuthi akwenzeki lutho waseshona phansi wayesesho lezi zinto ke endaba iqhamulo kayise nelendodana elikamoya oyincane Nkosi kubusise akabe esafuna ukukhishwa ke lo ovele wayiphumela ehambe baba omkhulu hambe yohlala kulowe imbeke lapha wahlala kulowe nambeke lapha umile lapho baba omkhulu odondolweni wayesethi akuzo omunye akabe sachitha isikhathi lo ozoba ke manje umuntu wesithathu yebo vele uyaqonda khona lapho kumkhona ubaba omkhulu odondolweni ubaba omkhulu ke wayesenza lokho ke kwakubo ezulwini uthi kubabe into ayibona lapha yababona nje ifu lisuka phansi olwandle emanzini olwandle yasuka ifu lakhuphuka la udingi endaveni yelanga uthi lathi imalithe lifu ngci lapha enhlaveni yelanga uthi ubaba wezwa kuduma isigubhu kulelifu baba lokhu kokusuka kwefe emanzini kwenzeka ngalesikhathi baba omkhulu engena engenisele umuntu wesithathu esengenisele umuntu wesithathu kusuka ifu esengenisele umuntu wesithathu kusuka ifu phansi emanzini likhuphuka leli uthi ngce entambeni yelanga kusuka ifu phansi emanzini lathi ngce entambeni yelanga kwase kuzokala isigubhu siduma phezulu lezi sigubhu esishaywa la ilaba bahamba nobaba omkhulu sizokala siziduma phezulu kulelifu uthi kubaba wathi ma etuya bayabheka kulelifu eselithengile lapha enhlavini yelanga babona engathi kukhona abantu abahambayo kulelifu elithengile lapha enhlavini yelanga lo muntu lo ongwesithathu ngesikhathi ubaba omkhulu embamba ekhanda emcindezela nalapha ehlombe ukuthi akashone phansi amanzi ahambe phezu kwakhe wezwa yena ongeziwanga yilaba babili abangena eqala wezwa ngesikhathi engena emanzini la wezwa ingcwele isho phakathi lapha emanzini wezwa ingcwele wathi phuma eya lapha kulaba ababili abahleli lapha waphuma yena eseyizwile lento esho lapha emanzini ethi ingcwele uthi kubaba kwathi kulo wesine base beyaphangelana abantu
nalo esithi ngashiya uthi bavele bema-ke manje abantu uhele kwenze bebheke kubaba omkhulu uthi kubaba amaphoyisa ayekhona lapho abhala ngoba kwakuthiwe umthetho wawukhishiwe lapho wawuthiwe uma nje lo muntu uthi ufaka abantu lapha olwandle yobemukiswa ngolwandle eke nje kwenzeki iphutha lokuthi abantu bathathe ulwandle kungakhulunywa lutho qha ngenhlamvu uthi baba wabona amaphoyisa ekhipha amandondibhuku ebhala phansi lento enziwa yilo muntu uthulisa ulwandle obabhaphathisa laba abantu abangu-30 baba omkhulu waze wabaqeda thi sebaqedile-ke basethi asihambeni kodwa bami siphindele lapho esiqhamuka khona bakhuphuka nabo baba omkhulu laba bantu bakhuphuka nabo-ke waze wawufika lapho esuke khona enkompolo emsizini Futhi baba omkhulu awenza into engakazenziwe umfundisi ukubhabhadisa ulwandle. Waqala ngayo. Waqala ngayo. Ubaba unyaka okwenza babhabhadiswa ngabo lapha abo u30 sawukhumbula. Ngathi kwaku-1910. Ngathi impela baba washo ngo-1910. Ngathi impela ubaba ngo-1910 ufike ngithi ubaba kufika esikhathini sakhe ufika kwakho ubaba omkhulu. Uthi-ke ubaba sebebuyile lapha sebehleli la emsizini uthi-ke batwa bami mina ngithunyiwe ezulwini kuthiwa angizoniqoqa qoqele ekhaya ngithunyiwe yizilomela uthi-ke sifuna indlela ukuya ekhaya sikhona leso sihlabelelo eyihlabelelweni uthi siyayifuna leyo ndlela eya ekhaya Ngeke nisibone leso sihlabelelo uthi-ke lo muzi ehleli kuwo wena wahlala kuwo ngesikhathi esizayo uyothi sasihlala la uthi kuze isikhathi lapha lo muzi ehleli kuwo bantu abami ungeke kuba khona uyophela ungabi khona uthi seseduze isikhathi sokuba uNkulunkulu ahlukanise abezizwe ho uthi lo muzi enihleli kuwo bantu abami uzophela lesi sikhumulo esingale emasifika la sifikele kuso sizophela wena uyothi sasifikela la masifika eThekwini uthi-ke le ndawo ehleli kuyo bantu abami kuyoba khona isikhumulo esikhulu sizinqola eziyoqhamuka kuwo wonke umhlaba ngaleso sikhathi isitimela siyawusuka la eThekwini sishayelwa ngumuntu omnyama siyongena eSwazini uthi-ke bantu abami ngaleso sikhathi-ke
thina boShembe leli bhantshi esiligqokile siyobe sesilishintshile sesigqoke ibhantshi elisha wena wakwasibona uyothi sasihamba la sinoShembe sesigqoke ibhantshi elisha uthi babantwana njengoba silapha nje nina enihlala ngala kule ndawo engala enyakatho ngeningizimu yeTheku kuzisikhathi lapha enizobe nisuke khona kuthiwe sukani uthi akasazi ukuthi kuyobuya isikhathi esinjani leso uthi kodwa lo muzi uyophela lo muzi nini enihlala kuwo ngale oseningizimu yeTheku uyophela uthi kubaba yayikhona indawo yasemkhumbane okuhlala abantu ngaleso sikhathi nami ngeke ngayibonile indawo yasemkhumbane fikeni kwami la ngiyake ngafika ngawo la eThekwini 1967 ayibona umkhumbane nabantu abahlala kuwo kodwa behlala kuwo bengasaphelele ngoba abantu lapha nemkhumbane babehlala ndawonye nabantu abamnyama namandiya uthi ke abantu abami uNkulunkulu uzofaka iphunga elibi nina enidla ukudla kwabezizwe uNkulunkulu uzofaka iphunga elibi ukuthi anihlukanise nabezizwe uthi sizwe sizovukela esinye isizwe uthi laba abantu abami enihleli nabo la abambala ufana nowenu kungesuwona owenu umbala balandwa le emazweni akubo bazoba yiqila sala le ndawo enihleli kuyo kodwa uNkulunkulu konke lokho kuzisikhathi lapho yokuguqula khona aphendule ubugqila bube ubukhosi ningali kakhulu nalabo bantu abambala ufana nowenu kodwa inwele zabo zingafani neze ningali kakhulu nabo ngoba kuningi abonifundisa khona nini eningakufundile noma nilwa nabo kodwa mbe nikhumbule ukuthi nisizwe sikaNkulunkulu uNkulunkulu umuntu oqala amenza yinini Awu sibonge lapha ya sibonge lapha ya kubaba uCebekhulu omunye wosanta bethu laba esasibekela indaba kaBaba mkhulu ukuthi yena ikupha kwaziyo ngaye sisesihlokweni namhlanje ethi ngisifunde kahle ethi sikhumbula uShembe kodwa simkhumbula ngokwenzani kungabe sekuyo yini indlela yakhe into esiyithola namhlanje ikhulunywa kakhulu izindaba ezifana nalezi makuyikhumbuzo ukuthi ubaba mkhulu wenzani okuyinto enhle leyo akukho wrong hayi akukho wrong kodwa kungabe ke sesiyibalile imisebenzi yakhe asifundisa khona athi asikwenze sisekukho yini mfundisi athi ithi imbuzo ezihlanu angazi noma omunye unayo eminye angathini ngalomnazaretha abamanje angeke asole yini angathini ngamanazaretha amanje ikuphi eyimfundisweni zikamprofeti
esagcinile. Ikuphi esikulondolozele izizukulwane ezizayo? Number 5 uneyingxenyana eziningi. Uma siyibuka sibalwa kumapha amaNazaretha. Lastel khona. Yeah. Agcine nalondoloze ubuNazaretha. Abhidliza ubuNazaretha. Abukelayo ibandla lifa phambi kwawo. Alwela ukuphila kobuNazaretha. Engenandaba. Ajabulayo ayizitha zobuNazaretha. Sikuphi? Sikuphi thina? Mhlambe ke eke ngiqale ngibale lokho. Yeah. Kusukela ubaba mkhulu ahamba sineminyaka eyamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili. Ahambe emhlabeni 88 years. Kungakanani okwenziwe yithina ukucabangela izintandane. Yayimngaka iminyaka ayihlalile emhlabeni esebenza. Kungaka kwenza kuningi nokwenziwa uyena ekwenzela izintandane nesizwe kunesinako manje. 1976 kuhamba inkosi ilanga. Iminyaka namhlanje yamashumi amane nesikhombisa. Eyintwana ezenziwe ilanga kungaki okukholwa no ngakhulunywa ngako makubala izinto ezenziwa amakholwa okwenziwe yithina from 1976. Yeah. Thina ke sithi samaNazaretha. Uma ke sesihlanganisa yonke into is 113 years. Shela kobuNazaretha ba. Uma sibuke emumva kuqale nini uma kuseyikho. Uma ngeseyikho kuqale nini ukuphuma endleleni. Mfundisi ngicela ukungena emadevini. Ngoba ubuza umbuzo ngifisa ukuphendula lo mbuzo othi kungakhe esesikwenzele thina izintandane nabafelokazi. Ngizokuphendula ngokufunda amazwi akhe ukuthi yena wathini. Ngiphethe incwadi la iMan of Heaven. Uthi ubaba mkhulu la upage 72 la esezohambe saphila umisa ke manje ukuthi kwenziwe njani ngabafelokazi nezintandane. Nakho Uthi niphathe kahle abafelokazi kanye nezintandane. Niyomisa amadoda ayishumi abantu abaqotho abahloniphekileyo abangenamona abathanda kahle isizwe sakubo. Umuntu onenzonda akakwazi ukumela umsebenzi kaNkuluNkulu. Lawa madoda ayishumi engiyakumisa phakathi kwenu ayogcina ifa engizolishiya phakathi kwenu lezi ntandane nabafelokazi. La madoda ayishumi ayohlangana kathathu ngonyaka phakathi kwendawo ekhethiweyo uNkulunkulu ukubeka igama lakhe kuyo. Amadoda ayizinduna zemizi yonke kaNkulunkulu engiyokwashiya asale abababonisi baleyo mizi yonke ayoletha izikhalo zemizi nezezintandane eziphakathi kwaleyo mizi nezabafelokazi abaphakathi kwaleyo muzi nezindlu ezifanele ukulungiswa phakathi kwaleyo mizi bazibeke lezi zikhalo phakathi kwalawo madoda ayishumi. Ubuza umbuzo ke mfundisi amiswa ubaba mkhulu la sathi wayakha lento ekuthiwa noma iNGO wakha iboard lo yamadoda awu12 wakha iboard ezobhekela abafelokazi nezintandane. Umbuzo wakho ke mfundisi kungabe le board iphi? Eke siqale la. Yeah. Iboard asiyiboni. Yeah. Kodwa izinto azenzayo akhuluma ngaze ufuna igadwele board siyayibona. Yeah. Siyayibona intanda. Yeah. Intanda namhlanje ikhiqiza into engaqashwa abantu abangaphezulu ka500. Hey. Umkhiqizo sentanda indawo ayithenga ngokuthunywa uNkulunkulu benqaba belungu bengafuni ukumdayisela wathi uNkulunkulu le ndawo ithengwa yimi engayithengeli ukuzuza yena eyithengela thina. Ingakho siphaphame kusuke ekuphakameni kugitshelwe iloli kuyiwe entanda
uyohlakula umoba lo moba uhlakula uhambe uyodayisa ebese ethatha imali ushambe wenza isimanga ubaba mkhulu usenzele ifa lenyama lokudla inyama wasenzela ifa lomphefumulo ukhuluma into engalibhadanga esikoleni akayanga esikoleni uyazi umebuzwa omunye methenga indawo yakabhekabezayo uthi pho wena uzothandazela abantu ukuthi basinde enyameni wasuwakha indawo obangcwaba uthi nokufa kukhona uthi njoba kukhona nokufa uthi labantu ngelinye ilanga njengoba ngibafundisa ngibafundiseni ngeilanga uma befa badlulele ezulwini uthi ke khona isikhathi la uNkulunkulu ayobuza umbuza kezekiya athi mathambo hlenganani ngiyohlanganisa emaphi uma ngingayenzi ngingayithenga indawo yokubeka lamathambo uthi uNkulunkulu ngelinye ilanga uyobuza kumina athi abantu awubashumayeza kumaphi labelele khona uthi ngiyokhomba kabheka bezaphi uthi ke uyothi uNkulunkulu sicela ukubonta amathambo abo anayo ini lemfundiso esakhipha nayo izulwini ukuthi hambe uyifaka enyameni yabo yangena enyameni yadlulela nemathanjeni ayingcoliswanga yini izenzo zabo ngenyama namathambo abo wese yaphuma umntwana ngaphakathi ohlala ngaphakathi enhlizweni kuleli dokodo engithi mina ulakhela kabheka bezabo amadokodo amakhulu ethu awabuka uNkulunkulu uwabukelele kabheka bezayo kwaba ngaseke emhlabeni kuthina uwabuka ngoApril kusukela ngomhla ka7 kuze kuyomhla ka14 laba bakabheke bezayo uthi kuyothi bebuza uthi ngiyobakhomba uthi ngiyothi mangikhomba labo abamathambo abo banomoya ingcwele uthi ayokhala igazi ingakho kududana noma ngiqhubeka lapha kuthiwa ningalidli igazi ngoba umphefumulo wesilwane uhlala egazini umuntu ohambe kahle oliphathe kahle idokodo lakhe umphefumulo wakhe amathambo akhe kuyothi noma esefile sengcwatshiwe ayoba negazi uma uyophuma kulelo gazi bese uthi thina siyavuka lithi inkosi ilanga liyobuzwa lize libuzwe emathanjeni libuzwa emathanjeni ya mawuthiwa yobuzwa emathanjeni uyothi mebuzwa uma engenayo impendulo ayophela ayobola ayokhumzela ngoba akawugcinanga ingakho ethi namhlanje eManazareta ngithi mgwinyeni uShembe mgwinyeni ukuze angene enyameni adlulele emathanjenini ukuze ngosuku lukaHezekiya olapha kweZekiel 33 athi memeza bese ethi mathambo hlanganani ahlangane amathambo ayohlanganiswa ukuthi uhambe kahle ayohlanganiswa umoya kaShembe ugcinile kunini hayi amazwi amakhulu lawo umfundisi kababa mkhulu ke sibheke kungabe yazi iqembu ozolingenela uzazi usahleli labantu abalapha ku219 ya asizongena ngibona eke sisifunde lesihlabelelo ya besilizwile webaba mkhulu sehlulo ukwenza webaba mkhulu thambisa izwi lakho webaba mkhulu so zama ukulenza mabengesenawo amandla okulenza ngoba base beboshwe bese sigodini babezolenzaphi banikwa isikhathi nathi namhlanje umthetho ikhumbuzo sizokhunjuzwa ukuthi vuka usebenze ungazi ufane nalabantu ngabe siyasebenza khumuzweni ngaba sikhulumi ngemgilingwane ayenza ngezinto ezinkulu ayenza ingabe siyibuka thina sifunde lehlabelelo ngokuthiwa webaba mkhulu ukhulunywa ngayo singachumelani mfundisi ukuthi la ngikhona uyabona la ukhona akukhulume ngemsebenzi eniyenzayo yakhe uthi ke sozama ukulenza izwi lakhe izinkulungwane ngezigidi zimi lapho kukhulunywa la ngenamba kuthiwa inkulungwane ngeyigidi makuthiwa inkulungwane ngeyigidi kuqhamuka ukuthi thina masikhuluma ngeinkulungwane ngeyigidi kubathi inkulungwane ngeyigidi zisho ukukholwa uthi la inkulungwane ngeyigidi zimi lapha webaba mkhulu zehlula izwi lakho webaba mkhulu thambiswa izwi lakho cabanga ke mfundisi lehlabelelo kushuthi sasisi prophet ngoba ngaleso sikhathi zazi ingekho igidi no yayingekho idemocracy ngisho khona uthi ubuningi lobo uthi njobe inkulungwane ngegidi kodwa ibandla langenaso igidi labalandi inamhlanje sebebalwa ngegidi kushuthi ubaba mkhulu lento yakhe yayisiprofetho sokuthi lento ukuthi thina sibaningi
Yeah. kodwa uthi yena inkulungwane ngezigidi zimi lapha kushuthi wayesekhuluma nokuzayo ngoba phela ngalesikhathi ukuthi ngalesikhathi sazingekho lezi gidi ayingasenzi lento esishayile last week imfundisi ngiyabona langsona ngathi sesiya ku5 manje sothi masibuya ngale bese siqhubeka nayo le ndaba umfundisi ayihlahlele kahle ahambe nayo uhamba nayo impela kamnandi ake siye ngala sithi ukugwinya manje khumbule kuphakameni 98.4 FM sesiphinde sabuya sibonge lapha esihlabelelweni sithi wangidala uNkulunkulu siseyuyindaba la yesikhumbuzo sikaMprofeti ubaba mkhulu ukuthi ke samaNazaretha ke thina sisekuyo yini indlela sisenza khona yini athi asikwenze angingadli isikhathi imfundisi ubusahamba nayo ngizoze ngikukhiphe emoyeni ukuthi sisabheka yona lento ukuthi ubaba mkhulu mangasafike namhlanje abuye nje ngenyama njengamaKristu athi uJesu uzobuya angathi iwona amaNazaretha lawo asenza le ndlela esekwenziwa ngayo washiya amaNazaretha engadansi uyabuya seyadansa asecula idlabelela angazazi asegida imgida angayazi sekwenziwa yonke into nje uyothi amaNazaretha yini lapho singakafiki singekho ke lapho besakhuluma ngokuthi wakhetha amadoda ayishumi nambili yes wakeyboard namhlanje ke thina ezamaNazaretha simlekelela ngani ubaba mkhulu kulomsebenzi ongaka owenza uthwele yedwa thina simlekelela ngani senzani noma inkinga phela isikule ukuthi sekwafika abantu abathi ngikholelwa abantu bakithi mayihlele esiceshini ngeke uzuhlale ngoba manje uhleli nabantu bakubo nasedokodweni ulele nabantu bakubo yonke into nje uyana nabantu bakubo kodwa uCebekhulu yena wayesifundisa ukuthi sithandane silekelelane sakhane uze akhe into especially for intandane nabafela ngiyakhumbula encwadini kaShembe the man and his works Nelly Wells uthi uNelly Wells uyabhala lapha ngamaplaza ayithengwa uCebekhulu akha lemizi ezintandane nabafelokazi bese abantu abakha kulamaplaza babekhokha ama rent njalo bakhokha ama rent abantu abakhe emaplazini kaShembe kodwa umfelokazi intandane angakhuphi kwakuze kukhula intandane iqeda isikole isebenze kuyima lo muzi walo mfelokazi ukhokha irent kule plaza grant kade yaqala thana ilento kade ngisho kulesonto edlula ngithi kukhulunywa ngama NGO Shembe waqala kuqala kukhulunywa ngama age home nama ama welfare nama orphanage uShembe wawaqala yena engakabi khona wawakha leyo nto so into kade azenza lezi sesibona manje sekuthiwa hayi inhlelo kahulumeni yini ake siqhubeke no 219 izwi leziboshwa webaba mkhulu mawulizwe izwi labo sokumthandazo webaba mkhulu zifuna umphumuzo webaba mkhulu lezo ziboshwa iphumuza sihlelo sizini webaba mkhulu kulelizwe webaba mkhulu inyembezi zodwa webaba mkhulu kulesigodi sozizwe ngitheke la kunentanda intanda iyiplazi namhlanje umlungu ulima ubanana ulima imacadamia ulime yonke into ekhona emhlabeni iplazi okwathi menqaba ukulidayisa kwakwehla uNkulunkulu uqobo lakhe ezulwini wafika wathi lo onqaba ukuthatha ngiplazi uthunywe yimina lelo plazi lithengwa yimina ukuthi sizakala abantu bakho kuthiwa wakwapanisha umlungu athi uyafika kwenye indawo kuthiwa akekho lo senda kodwa waphoqeka ngoba kwakungalaleki eke sithi ke wathenga umzi wasekuphakameni methenga umzi wasekuphakameni wafana nendawo agcina kuyona intandane wahlukanisa kahle kwaba khona esipholi kwahlala amakhosazane intaba yephesa yodwa enzela ukuthi labo
asebethe kubazali babo sengikhetha ukuhamba noShembe manje ba amakhosazana bahamba bafike bahlale la mebefika uyabatshela uthi kunomkhosi okuthi u25 ningakhohlwa ke u25 awunikeleli ngemali oyiphiwe uyihlo noma uma wakho noma umne wenu kufanele iphume ezithukuthukini zakho base befunda ukwenza izinto ukwenza umata ekwenza enye into ubufakazi unkosazana uma yibisi anti bami sibe intandane phela sekuphakameni angikhulunisa ukuthi sibe intandane kodwa ngikhuluma uShembe wakwenza babe phathisa umuntu owodwa wayephathisa umuntu owodwa ngenyanga bafika anti bawudayisa eBish mase bawudayisile uzoyibeka eceleni leyo mali uyibekele ukunika u25 wakha ejamangweni kwa ikhaya labafelokazi abaxoshwe onkosana emakhaya badlelwe inkomo zabo abalahlwa amakhosana manga wabakhela ijamangweni wathi la ukuthi makuthetha ucala ithi inkosi vele phela wena awuzugana ya angithi manje ubabeka ejamangweni wayifaka ngaphakathi la kuthiwa khona awungeni nesicathulo yonke lento uyivalele ngaphakathi amakhosazana wavalele ngaphakathi ijamangweni yakhona bahlala ndawonye labantu bapheka ndawonye wabafundisa ukuthi omunye mepheka uphuthe engenalo iklabishi akothi musu uphaka umfakele kancane iklabishi onekabishi ufakelwa kancane omunye uphutho impilo le uShembe ayifundisile kubantu wayesesuka lapho wayesakha ubhekuzulu wakhelane waba ngaphandle kwepalace yakhe yonke le amakhosazana ipalace yakho kwisigodlo sakhe wasifaka ngaphakathi indlu yesonto iparadise ujamangweni amakhosazane abafelokazi wabafaka ngaphakathi kwipalace yakhe ngoba bayizinto zakhe bonke wesakha ubhekuzulu wasethi ubhekuzulu ke uzogada abantu abalethe insizi zabo abasuka emakhaya bezolinda bazofike bangene kaBhekuzulu ongabathola abantwana uzohlala kaBhekuzulu kumenyezwe kuthiwa nayi imisebenzi ahamba ayosebenza wakha indlala idla indoda yehlukanisa le ndaba indlala idla indoda lapho kungena amakhosikazi asemancane anabakhonyana bazofika bazokwazi ukuhlala ndawonye kodwa ngale jamangweni akangeni umuntu osazovakashelwa indoda isalukazi esihleli khona uma sivakashelwe indodana siyaphuma siyohlala ngaphandle sifike sikhulume nomntana sasinike lokho ngoba ukuba abafelokazi bahlatswe ndawonye nabantu abanamakhonyana uvikela isono ukuthi bazobona umuntu ephethe iplastic bese bethi awudluli naleyo plastic uzovika isono ukuthi labantu bangangeni ekulingeni Shembe wasithanda ingakho isihlabeleleni u220 lapha ku number 6 ethi inkosi yamaZulu nomhlaba akathandazeli abantwana bakhe akazange athi ubheke izingane zami inkosi yamaZulu nomhlaba masinyane uzongibiza ungabalibala abantu bakho amanazaretha ayingcwele ngumthandazo wayenkosi nayishiya lo mhlaba ethandaze kakhulu kangaka ethi ayicelela thina ethi uNkulunkulu angasiyi uthi yena ucela uNkulunkulu angasiyi thina sishiya uNkulunkulu namhlanje thina sishiya uNkulunkulu simshiyana uShembe uhlupheke kangaka esicelela uNkulunkulu simshiyana uNkulunkulu wahlala nathi ithina ke manje sithi ke cha Shembe lento osicelela yona hayi senzisa kwabantu bazombangazo nabafundisi abakhona manje khuluma ngababezwe futhi usithi uthi umthandazo omkhulu intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba enziwe ezulwini wethi uNkulunkulu lapho wayethi ezulwini ngine parliament lami la ngihleli khona esihlalweni njengombusi wababusi izingilozi zama ministers zigade umsebenzi wasezulwini wayesethe emhlabeni ngizokwehlisa abagcotshwa abafundisi yibona abazobheka ukuthi intando yami le egadwe izingilosi ezulwini bayigade njengeyingilosi nibona emhlabeni kuthe makufika inkululeko abafundisi bangasho ukuthi cha phela uhulumeni
kunentando kaNkuluNkulu ezulwini ngeke uyenze into engathandwa uNkuluNkulu zizokushaya ingilosi la wayithina singakhulumi uma sithola inkululeko sicela uNkuluNkulu Nkosi kuthiwa isihlabelelo esihlatshelelwa kuthiwa i-national anthem Nkosi sikelele Afrika kuthe makuthatha uhulumeni yayisiphuma lethi woza moya ikhishelwana ikhishela umoya uzosifika singcolile sangabuza athi umoya esiucelile ukuthi sikhulule namhlanje sangabe sathi woza moya umoya oyingcwele right sithe sisuka lapho sasiphenya iBhayibheli sase sithi noNkulunkulu wesicindezele bavuma abafundisi asacindezelwanga manje uhulumeni wobandlululo noNkulunkulu wesicindezele eminye yemthetho la eBhayibhelini asiyiphule ngoba uNkulunkulu wengahlakaniphile meyishaya wesicindezele yena lo nkulunkulu osinika inkululeko nathi maNazaretha sezenze njalo sisola uCebekhulu inkululeko yesono sifuna thina ukukhululeka ukuthi sidle isono hey khona incwadi engayivula ngilanga ngisathi maphi kwathi hayi kuthiwa safelwa ngakunaki konke kusho uNkulunkulu ngoba safe manje silifundelani ke ngoba asililahle lonke uma kukhona kodwa sikufuna kuthiwa uthi Jesu qobo lakhe uthi angizile ukuzochitha kodwa ngizogcwalisa imithetho nabaprofeti manje na ke uCebekhulu uthi lapha ku6 uthi Nkosi yamazulu nomhlaba masinyane uzongibiza ungabalibala abantu bakho amaNazaretha ayingcwele ayahlukanisa kuba kahle ukuthi ayingcwele kuchazana ukuba ngcwele ngabe webala thina mase ibuka siyabalwa kulabantu abathiwa ngabalibali abantwana bakaNkuluNkulu bayathandana sikunamba leso sihlabelo 199 abantwana bakaNkuluNkulu bayathandana eke sisifunda ileyo nto okufanele sikhulume ngayo manje singakhulumi ngezinto azenzile bese sikhohlwa 199 nasihlabelelo 199 abantwana bakaNkuluNkulu saqanjwa inkosi 1922 mhla 22 April 1933 abantwana bakaNkuluNkulu bayathandana bangeke bahlukane kwase kusele iminyaka emibili noma wodwa avalelisa wathi ngibatshela ukuthi uma beke baxabana abasebona amaNazaretha ayingcwele asiphambana lehlabelele ngesifunda abantwana bakaNkuluNkulu bayathandana bangeke bahlukane futhi bangeke baxabane uma bexabana bangabakabani akukho ukuxabana kweliphezulu singabantwana bamuntu munye singasithandana ngemzuzu nesikhathi abantwana bakaNkuluNkulu osezulwini abantwana bakababa osezulwini bayathandana ngemizuzu nesikhathi musana ukwehlukana nina basemhlabaneni basemhlabeni hlanganani nibe munye njengaba sezulwini intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini thwani musana ukwehlukana nina basemhlabeni ukuze nibizwe ngamaNazaretha angcwele lengcwele esiyikhuzayo njalo kushunyayelwa ngegeme kungabe masuyibuka wena ukhuza ingcwele ungcwele inwe emfundisi masakhuluma ngaleyo engani ikule ndaba lekuthiwa yenzeke sike sikhulume ngayo la kumshumayeli unxumalo washo igemegeme kaShembe wazisho zonke kuphakameni inkosi ikhona wazisho kodwa hayi washaya izwide madoda yathi mayisukuma inkosi langa yathi abantu abafana nonxumala bangena ezulwini seshayile nje sesishaya ingco njengoba kwekubatshazwa impela nje makuthi me awasukuma isisho uthi inkosi langa konke lokho akushaya unxumala uqinisile uCebekhulu wakwenza uyakwenza futhi kodwa imisebenzi yakhe leyo akashongo lutho unxumalo ngesono listen themani ngena lapha uthi bonke labantu abalana bathi abangena izono zabo zasala lapha ngoba ingeni la zasala lapha ngaphandle kwesango
uma bephuma lazibalindile bazothi bephuma zibe yibanamathela futhi bephindela kuzona izono ngoba manje akabatshela ngalutho ngesono ukuhlala kwethu la emsakazweni sibabaze ngabona omunye ngazi wayikhomenta ukuthi thina sazi uCebekhulu usukumisa ishosha lo laba abanye bona benzani uyabo ufuna lezo imanga kaShembe lithi inkosi langa okukaShembe lokho indaba isekutheni mina nawe siyaya yini lakiwa khona siyaya yini uCebekhulu sesemfakazela ukuthi uwenzile imisebenzi ayithunyiwe mina nawe ke njoba sithi samaNazaretha siyakwenza yini lokhu athi asikwenze inkinga ifika ibe lapho ngoba manje asayenza into athe uCebekhulu siyenza sesenze okwethu sekuqhamuka nemithetho eminingi yabantu umuntu uyalalela athi umuntu akufanele kwenze ukuthi uyabona nje obunje ngoba ubangenisile abadala uCebekhulu wathi ngokungenisa abadala inke akusaveli manje ukuthi phela uzovela amaqiniso wathi uCebekhulu bangeniswa kanjani abadala kunalokho sithola indaba yenkonzo kaMahlukana ndlela le angaka othi masuthi uyayikhuluma nomuntu uqala nokizwa akayazi lonto kodwa iyona into kaShembe akayazi kodwa uyazi le uyishumayela ngisho ephethe inkonzo leyo ukuthi kufanele kungeniswe abantu abadala kodwa akayishumayeli le eyafundiswa uCebekhulu uthi ubaba omkhulu edlula uMashunga kakhiwe uthi kuza umuzi omkhulu la uthi kobe kasilile kasipheli uthi abanazaretha ngakhe khona omunye mangikhuluma ngenkonzo kaMahlobana ndlela uthi njengoba sesihlelele okushini nje siyokwenza phi lokho ngithi mina weshila uCebekhulu ethi singahlala emalokishini manje ufuna sibuze ukuthi uCebekhulu lapha emthandazweni okuvuka methe kuphela lo mthandazo uthabatha igejo lima asibuzi ngantu wecabanga ukuthi solima wecala solima sasingakubuza sibuzi ngani lokho ake siqhubeke angithi lento ilana ke mfundisi ukuthi lento kade uyisho nje yonke sihlulwa yini ukuthi njengoba samaNazaretha uCebekhulu wakhila amabhodi wayakha yonke into kade sikhuluma angizazi ade ngikhuluma kade sikhuluma kasilungiseni ngesonto edlule sikhuluma ngomfundisi uWilcox uWilliam Wilcox wala la njoba sihleli wala wayehlala la emva kwami njoba ngihleli uWilcox la wala UCC ukuthi uCebekhulu uhambe ethenga imhlaba uthatha imali kumaNazaretha uthenga imhlaba wenzelani wenza lento akade eyisho umfundisi uthi watshala izimobo ukuthi amaNazaretha asebenze wenza yonke lento amaNazaretha ke namhlanje mina nawe Mwandla yini singahlangani ngoba sifundile angikhulumi ke phela ngathi literal ukuthi sifundile sinezimali asinamathi khona igwili kuleli bani sihlulwa yini ukwenza lokho kwakwenziwa uCebekhulu ukuthi sakhele mfela ndawonye sihlanganisa imali ikhona imhlaba ukuzusebenzi ngesabathu ungenavalo sithenge angithi ke manje kunamaNazaretha angenayo imali yokuthenga imhlaba asiyithengeke ethi bese senza lento eyenziwa uCebekhulu abafuna ukuzohlala la eplazini bangeza bazokwakha bazokhokha irent njoba noCebekhulu eyikhokhisa kodwa sekuyazi ukuthi lo mhlaba owamaNazaretha ngeke kuyathandaza usisi kuyathandaza sihlulwe yini enzima la imvula izofika ngesikhathi sayo sikwazi ngisho yonke into ngoba sezuthengile umhlaba singayithenga mningi lemhlaba uzani maNazaretha phumane emalokishini lapha eMjondolo nayi indawo ne co-op lokhuluma ngathi uCebekhulu kade ayiqala kade ingani sekuyona indlela ke yokuthi sibuyele kuyona ke ngibuza lokho ukuthi njengoba ashiya yena washiya neblueprint ukuthi nayindlela enzani kanje yini le eyenza ukuthi singa noma isikole mfundisi inqondo singenwe isikole no ukuhlubuka isikole asenze lutho ukuhlubuka ukuhlubuka nje umuntu uphuma nento ayiyona abantwana bakaIsrael sasingekho isikole angiphinda ngeman of heaven
oh ingalanga kumina ngoba manje ngithi angiyibheke lento ukuthi ngampela yini le sibheka ifa uCebekhulu eselicabile usibekele yonke into asivulanga indlebe yesithathu ukuthi sizizwe ngoba ukhuluma umuntu wasezulwini ingakho kuthiwa abanezindlebe kodwa bezwe na imfundisi Man of Heaven page 110 angiqale nje lapha ngeke ngiqale ekuqaleni wena umuntu onsundu vula izindlebe zakho uzwe namehlo akho ubone igama okuntelwa ngalo lapha emhlabeni ukuthi elasiphi isizwe na akuwena yini umuntu omnyama na umuthi ongenazithelo usizani kotshalileyo na uma ukukholwa kweni kunilethela usizi kusizani na uJehova wathi uyozala amadodana namadodakazi kodwa uyothokozwa ngawo akasho kuwe umuntu omnyama na akuwena yini ofundise yaqala ke indaba akuwena yini ofundise indodana yakho kahle esikoleni na ekuqedeni kwayo ukufunda leyo ndodana yakho yathi ke uma ibuya yakulandela yini wena yise na yake yabuya ukuzosenga inkomo lapha ekhaya na noma yake yahambela amazinyane ezimbuzi ancela na yabambela amazinyane ezimbuzi ancela na ayizange ibuye yahamba yaya kwesinye isizwe yayosebenzela abafazi okungesibo onina namadoda okungesibo oyise abasicila lagcwaliseka ke izwi lomlomo ongathethi imanga uJehova lokuthi uyozala amadodana namadodakazi kodwa uyukuthokoza ngawo ngokuba uyothunjwa namuhla intombi yakhe ikhuleliswa ikule elitshinge phansi njengamafunyila ngokuba kuyintombi yesithunjwa intombi yakho namuhla ikhuleliswa umlungu ayitshinge phansi njengefinyela ngoba iyintombi yesithunjwa konke lokhu uyakubona uphela amandla ungenakusho lutho ngokuba awukhonzanga uJehova wakhonza izitha zakho uJehova wakuyekela khona lapho ezinyaweni zezitha zakho zikunyathele zikuxobe njengesitili nayo ke indaba yesikole kade uthi ubaba mkhulu sithi singafunda bese yabo lento bese sithatha bese siyahlubuka sifuna ukufana nabelungu sifuna ukufana asafuna ukwenza izinto zethu sivule izindlebe ezimbili sivulanga indlebe esithathu yomphefumulo nayo inkinga yethu uthi ubaba mkhulu ke sathi mase siyeka ukwenza ngoba kwakufanele sithi masiyofunda bese sibuye ukuthi uCebekhulu lento ayithatha wayibeka la uyabona ke thina sesifundile ke manje sekufanele siyisuse la afuna emfundweni into ezobooster lento kaShembe ngoba yena wayibanjwe ukuthi nokuthi sesikwi democracy uCebekhulu lapha yena wayithenga kanzima imhlaba thina sekukhona namaplaza ahleli nje ekhulumeni okwazi ukulapplyela uhulumeni akunike mawuzolisebenzisa uzani maNazaretha ahlala la asisebenzeni la uhulumeni agcine sekunikile leli plaza leli uqala kunikeza ilisi uqala kunikeza ilisi ulisebenze mawulisebenze kahle agcine kunikile athi hayi lithatheni elenu le ngoba sakheni umfela ndawonye sakhe lama co-op uCebekhulu ayiwakhile ayiwenzile nama NGO sisebenza umsebenzi wakhe uyosibusisa izinto zenzeke ngoba seBnazaretheni sithi thina umphila ndawonye akuwona umfela ndawonye umphila mfundisi ake siqhubeke nithi kwathiwa singayilandeli izinto zabantu Deuteronomy 12 verse 30 xaya ukuba ungacushwa ukuzilandela sesichithiwe phambi kwakho ungabuzi ngawo uNkulunkulu bazo uthi lezi zizwe zikhonza kanjani oNkulunkulu bazo nami ngiyakwenza kanjalo sifuna ukuyokwenza lokhu yakwalapha cha angithi namhlanje sidlanga foka knife uyeke ufoka knife indaba yokudla le ngokwesizwe kuthiwa thina masikhonza sihlale phansi eceshini kwathiwa kuthina lezi zihlabelelo zimiselwe
uma kuyinkonzo engcwele nemgidi nemkhosi kaNkuluNkulu kukhulunywa lesi sayithatha thina sabuka odladla mshunqisi ngiyaphinda futhi ekhaya dladla mshunqisi ya uyanodumela sababuka bekhe sathatha ihlabelelo kuthiwa igidi ezemgidi kuphela thina futhi sinika odlala sathi iqhamukapi uhalalisa lo muntu uhalalisa if khona uNkulunkulu ephethe ibhodlela elihlaza obana abadayisile angazi noma icala lakhe yini noma icala lethu kuthiwa la xa ukuba ukucushwa ungazilandeli sesichithiwe phambi kwakho bathi ungabuzi uthi uNkulunkulu ungabuzi nokubuza ngithi ke inkinga esinayo njengamanje ukuthi asazi ukuthi uShembe mephuma ezweni lakubo waphuma wathini la uthandazele thina ezakhe ingane wesevele ithandazela thina namhlanje ukuhlukana okukhona engiphinde futhi ukuhlukana okukhona wakhuluma ngakho ukuthi kuzohlukana kwaqala kwakhuluma baba omkhulu waqeda kwabe kwakhuluma ilanga selizosayina laqeda nya kwase kuyahlukanwa ngo1976 mase kuhlukenwe ubaba omkhulu igazi lakhe walinika igama elihle wathi amakhosana amakhosana thina abantu wasenhlayisuthi namhlanje sokuyithina amakhosana siqwamandiye namhlanje siqwamandisa ukuyithina amakhosana usubona ingane kaShembe ehlupheka ngoba uShembe ahluphekela thina bese uthi akubuke kuhambe kucela imali kuhambe kuba nje ithi incwadi yami 19 khona la ngihlele ku12 okhuluma ngomzi la siyoletha khona imnikelo xaya ukuba ungameyisa umlevi isikhathi sonke sokuhlala kwakho ezweni lakho umlevi kubani abalevi isizwe esikhethiwe ukuthi siyodla ifa lasezulwini ingakho uma ubona kuze kuyofika kuJesu kuqala kaAbraham inzalo ifa leli kodwa elingelona elithi ingoba wena unkosikazi omdala ingoba wena uma wakho kubonakale esibelethweni sakhe kukhona umoya ongcwele kodwa uzongena igazi likabani lalowo onika igazi elinesibusiso sika Levi okuyena ozozala abalevi abobabaholi eke sifunde incwadi yeah Galatia 3:15 so fika la iphela khona mithanda yeah ku22 bazalwane ngikhuluma okwabantu nokuba kuyintando yokugcina yomuntu ayiqinisayo akekho ichithayo noma nezele kuyona ukuthi umlevi akhetho kwaba intando kaNkuluNkulu wesenza isithembiso ngayo manje ke izithembiso zani koAbraham oqalwa nikwini ithembiso yeah nenzalo yakhe akasho ukuthi ezinzalweni kungathi eziningi kepha kungathi ngeyodwa nasenzwaleni yakho enguKristu kulandelwa la kuzoqhamuka khona unkosikazi ozothi ngokuhamba mobala khona la izala khona 12 khona la izala khona inqaba kodwa kubuka unkosikazi lo engathi umoya ukhona ezalweni sakhe kwaze kwawofika esibelethweni sika Maria azala uJesu kodwa igazi libe elinye kube igazi lamadodana aqhamuka ngaphansi kukaAbraham uthi ke mase eqhubeka kepha ngisho lokho ukuthi isivumelwano esaqiniswa nguNkulunkulu ngaphambili umthetho wavela emva kweminyaka engamakhulu 430 awusesuli uze usichithe isithembiso ingakho kuze kube namhlanje kukhona indaba kaJesu Kristu nathi samaNazaretha sinamathela kuyona ngoba yenziwa ngomuntu yenziwa uNkulunkulu uqobo lwakhe ukuba yenziwa umuntu ingabe sithi kwakwamaJuda lawo asiwona amaJuda kwakwamaXhosa lawo asiwona amaXhosa kwakwabasuthu kodwa kwakuyinzalo kwakuyisithembiso esenziwa umnini wenyama nemphefumulo ongenabuzwe asifunde siqhubeke ngokuba uma ifa likhona ngomthetho alikho ngesithembiso ifa lomthetho lipi ifa lomthetho lokuthi inkosi izalwa unkosikazi kufanele ibe inkosana elomthetho lelo ngokomthetho alikho ngesithembiso
kepha uNkulunkulu umnikelelo noAbraham ngesithembiso Abraham umuthi yabheka ufuna wathengisa engeyona inkosana kodwa ngone inkosana kodwa ngenxa yakubona ngaphakathi emphefumulo uyabona ukuthi isithembiso sinayo indawo yokuhlala kuleli dokodo elu-Abraham ikhona indawo yokuhlala isithembiso semnika isithembiso pho umthetho yini wenezelwa ngenxa yeziphambeko kuze kufike inzalo enikwe isithembiso umisiwe ngezingelosi nangezandla zomlamleli kuthe phakathi nendawo umufunda incwadi yamakhosi kwase kusebenza umthetho ke lapho manje akasenza isithembiso omunye wabo usinyanga ezintathu ya akhishwe afe kusebenza umthetho uwenzelani lenteni angithi akusakhuluma isithembiso manje lo muntu ufika ngene okudala phula umthetho kaNkulunkulu ingoba kayena osethembiso ebese yakhishwa ukhishwa ngani ufakwe yithini usekhishwa ngumthetho njoba kwenza nje ikhansela likhethwe yithina selifaka kulishawe futhi lalela ngikutshele ukuze nazi ngimtshele sesikhathini senkokhelo njengoba sisenkokhelweni kuthiwani la pho umthetho yini wenezelwa ngenxa yesiphambeko njengoba senkokhelweni ngoba siphambekile sokhona iziphambeko mase khona iziphambeko sofuna senze njani sofuna singene emthethweni umthetho iwona uzolokhu sidilayisa kodwa ozokhethwa akazokhethwa ngomthetho uzokhethwa ngenxa yesithembiso asifunde siqhubeke ngegazi kepha umlamuleli kahleke pho umthetho yini wenezelwa ngenxa yesiphambeko kuze kufike inzalo enikwe isithembiso imisiwe ngezingilosi ngesandla somlamuleli sokoze kufika umiswe ngomthetho oyingilosi ngesandla somlamuleli hayi sikamahluleli wasemthethweni wasenkantolo ngizofunda incwadi ezokhuluma isithembiso ke asichithwa funda mfundisi ithi ke la kepha umlamuleli kasiye owamunye kepha uNkulunkulu munye umlamuleli akamunye khona umlamuleli olamula ngomthetho khona umlamuleli olamula ngeingilosi kodwa uNkulunkulu ungaki munye pho ke umthetho uphambene nesithembiso sikaNkulunkulu na cha nakanye ngokuba uma wawunikwe umthetho onamandla okuphilisa ngempela ukulungiswa ngakuya ngomthetho kepha umbhalo uvalele konke phakathi kwesono ukuze isithembiso ngokukholwa njengoba isithembiso singakafezeki nje sokuthi ngelinye ilanga umNazaretha uyohlangana uyobaba uhle phindwa sikhombise ingoba sikakakholwa yini avezitha sikakholwa ingoba ukudlula ethempeleni ngo5 to 9 ugijime uthi angizwani nalo wamshumayeli abantwana bakaNkulunkulu bayathandana ushiya ithempeli lenzeni ithempeli ingoba khona umshumayeli akulona lakhe likaNkulunkulu udlula ekuphakameni emzini oyingcwele udlule kuthandazo ngoba sixabene awuzoxoshwa uNkulunkulu uzoxoshwa abantu udlula kuzona zonke indawo sokuthandazwa ujahe kwelakho oyikhethele wena ngoba usalandela uNkulunkulu usulandela abantu ukuxoshana okuningi kuqhamuka kubantu nokuthi kuqhamuka uNkulunkulu eyintweni kaNkulunkulu sixoshwa abantu angikhumbuza umlaleli inamba kaWhatsApp 068 7649969 068 7649969 uyakwazi ukusibamba futhi lapha kwinanda.fm.co.za online or udownload i-app bayasho kwabalaleli abanye bake basithumela imiyalezo athi hayi mina nginibamba kwi-app omunye athi hayi mina nginibamba kwinanda.fm.co.za ustreama live noma akujukephi noma uphesha noma ikephi uzosithola lapho uzokwazi ukuthi usithole noma une-app uzokwazi ukuthi usithole ngithi angiyiphindi inamba njalo ngoba sike sithi sesiphuma uvele kungena imiyalezo sesiphuma usesihamba kuyimaqala ingena ilakanyana abalaleli bangabe beqala beyithumela lapha ku-WhatsApp Facebook sikhumbule kuphakameni uzokwazi ukuthi usithole khona ku-Facebook inanda 88.4 FM uzokwazi futhi ukuthi usithole khona ungaqhubeka imfundisi ake sibone esihleli nabo la ku-Facebook uzama ubongani Vilakazi nangethi isikhathi idololo angaze kuchaza ukuthini noma uthi asisibhalanga isikhathi sibhaliwe kodwa kwi-post kodwa kade ithumelile ngiyacabanga ukuthi ugcine sibonile
isikhathi ukuthi hayi sikhona lapha kwipost. Bheka inhlangase uthi amen bangcwele. Nethiwa Ngcobo imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele nginani. Sikhumbuzo imhlongo nayo yasibingelela. Sindi Mthiya Sindi kaMthiya Shandu. Siyabonga kuNkulunkulu kaShembe ngani saze safunda uNkulunkulu anigcine ninomfundisi umhlongo. Hawu amen. Ngibone kukhona abanye la Sipho Mthozima Yengwa. Ragwani Sibethe Dumbatha Kings Fisos muthi sabantwana ukhona Amanda phakathi ukhona Sky Zungu ukhona sibuye siya sesililungisile lapha ya Nanda FM bathini kwiNanda FM khona bani sigijima manje no Facebook manje kuNanda FM VM Zimela ukhona Msizi Gentleman Mthimkhulu ukhona Mpumelelo Zemvelo kaMthethwa Ntombela ukhona uPhume Phethe nangu naye ukhona Thulani Khumalo nangu naye ukhona siyambona nange eshaw like manje Msizi Gentleman Mthimkhulu ukhona uMambane Mkhwanazi naye ukhona Buza bona Buthelezi ukhona naye Nkosi Bonoza bani nakicisha Nkosi Bonoza Bonoza inkosi ya ukhona ya hayi basho njalo abalaleli lapha ya sizogcina ngawo ke uWhatsApp bangenza la ukuthi sibe siclearisha la ku Facebook sizogcina ngawo uWhatsApp mfundisi ya angazi noma ngidlulile nikulo u21 udodana noma ufuna ukufunda bese ngifunda incwadi eyodwa bese sibheka kakhulu ithi ke yona sikhulume ngendawo uNkulunkulu yakuyikhetha kune option ke khona ungasho ukuthi hayi siyavinjwa lapha kodwa ubusufika ubothi wenza ngendlela yakule ndawo ayikhethile yini ukuze athi medlula eziyiphunga lasekuphakameni uma lingesazokala iphunga lasekuphakameni la ukhona usuyalingisa nje khona ekuphakameni kodwa ngezenzo ungayishintsha indawo yokuyona ibe nesibusiso. Mfundisi siyathanda asithandi ukuphakama umuzi kaShembe kufana nenhlangakazi. Ukuthi siyathanda asithandi inhlangakazi nje yoloku imini. Nokuphakama kuyosha kunjalo nje ukuthi sofunda incwadi makuvuma lapha ku65 izaya so ifunda incwadi ukuthi ithini ngentaba ubaba mkhulu kuthiwa ezethola umuzi wasekuphakameni wayehamba bathi babeke bambone athi bantu abami ahlale phansi athi ngiyasindwa athi uNkulunkulu usewehlisile umuzi wakhe wasezulwini usewubeke la emahlombe kumina athi kodwa usafuna indawo la uzobeka khona efuna ubaba ukuthi uShembe uzobekaphi engenayo indawo ehlenyuka ethi usuhleli la kuyena manje uyamsinda anjike ubaba noma ezule izintabeni engenayo indawo ingane kwaUmakhumali kuze kuqhamuka nanga ugwacela la modlula emqhawe emnikeza indawo baba ngiyakubona emfice ehomisi wehle uyenyuka awunayo indawo mina eBhedazini kwangakabi homisi yes asisho la mfica khona ehomisi kwenye indawo wamfica eBhedazini ababheke njalo abantu ukuthi iBhedazini ngoba kwakwenze njalo umfica ababheke njalo uvuka ekseni ubaba mkhulu uthi bantu abami khona umuntu wamozayo namhlanje bageza basebeyalinda ngoba fica behleli kahle bese belindile wayeseyasho ukuthi no nginendawo ngale baba engakunikeza yona ngoba ngiyakubona wehla wenyuka nalabantu awunayo indawo engakunikeza yona bengiyithengile kodwa ngisayikhokhele verele mangakayiqedi kodwa ke ngingakwazi ukuthi ngikunikeze bese wena ke uyayiqedela uyayikhokhela uyithathe le yandawo uthi ubaba mkhulu hayi abantu umntanami siyabonga kodwa manje abelungu mabeke beza ukuthi ithengwa yimina ngeke bavuma ngizonikeza wena imali uyikhokhela uziqede mase uyiqedile ke bese transfer kumina angichazi ngoba ngichaza umlando wasekuphakameni ngenzela lo
osefuna ukuphika umuzi wasekuphakameni engazi ukuthi nje uqhamuke kanjani uShembe uthi umuzi owehla ezulwini wehlela emhlabeni awukho omunye wehla ezulwini walapha ekuphakameni awukho omunye manje ikona ngiqala la kugwacela abantu esibakhohlwayo esingaze singakhuluma ngabo ukuthi kunokuphakama nje kwaqhamuka ukugwacela qhubeka mfundisi ngifundekele incwadi wayimbili incwadi engizoyifunda uma indawo uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha ukuba abeke kuyo igama lakhe ikude nawe uyakuhlaba emhlambini wakho nasezimvini zakho akunika kona uJehova njengalokhu ngakuyala udle phakathi kwamasango akho ngezifiso zomphefumulo wakho kodwa kusala ukuthi ulandele lokho ngakuyala ngakho ake sibukeke ekuphakameni kube kude makukude lasihleli khona senza ngakho yini ake siqhubeke khona incwadi engiyakuyona ukufika kwenkosi sesikhathini sencithakalo sesikhathini senkokhelo ukufika kwenkosi incwadi yabaseThessalonika 2 ngisondeza kuleya engale ngisondeza kuleya engale ngifuna uyincikanise bese ubona ukuthi kwenzakalani esikhathini esikusona kepha siyanxusa bazalwane mayelana nokufika kwenkosi yethu Jesu Kristu nokubuthelana kwethu kuyo ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu ningethuswa noma ngomoya namhlanje sikhuluma ngomoya manje noma ngezwi noma ngencwadi kungathi vela kithi sengathi usuku luka Kristu selifikile abantu makunje bathuswa ngomoya bethu akanaki ukwenzeka ukuthi uma kuya ngomoya kuthi kulesiluleko kuthiwa singathuswa nayiloko makungabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela ngokuba likufika kungakaveli kuqala ukuhlubuka kwambulwe umuntu ongenamthetho indodana ukuhlubuka inkokhelo le ohlalo ukuhlubuka ke inkokhelo leyo hlalo uyisho inkokhelo ukungabi namthetho futhi kufanele kuqale yona inkokhelo kuqale kube khona inkokhelo kuqala ukuze kuzaleke kuthiwa ke umuntu ozavela omelana nakho konke nosikhukhumeza phezulu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo azazihlalise ethempeleni kaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu azazihlalise ethempeleni kaNkulunkulu akusho mina kusho iBhayibheli eyishaya uNkulunkulu anikhumbula yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho okay kasibele yeah ngama 60s ubaba mkhulu ubaba ilanga uyakhuluma uthi mhlambe emva kwami kuyovela oShembana ikhona la incwadini kuyakuvela oShembana abotha abanye phuzana usho njalo uthi kuyovela oShembana abanye abotha phuzana angikhulumi ngalokho anginoma sekwenzekile yini ake siyifundele emveni kwami incwadi ungakafundi eqhamuka lebhalo uadvocate Nyando intshumayelo zenkosi ilanga yes iyatholakala leyo yeah emveni kwami mhlambe kungase kuvela amabhoxongwana akasho nokuthi oShembana uthi amabhoxongwana acabanga ukuthi ahlakaniphile kunoShembe sebekhona abantu abaqala abashintsha konke beze bethi kulesikhathi yokwenza kanjani lokho kusho ukuthi wayephupha wayengazi nganesikhathi wayengazi ukuthi kanti mokuthiwa uNkulunkulu wazi okungakenzeki uchaza ukuthini kanti wayihlomiselani wayisifundiselani ukuthi senze njani ngoba wayisifundisela kona ukuthi kuzikhathi acabanga ukuthi ahlakaniphile kunoShembe enifundisa ukuthi utshwala bulungile ningavumi lokho akusiyo into esindayo ukuba nilwe noma nibulalane nigwazane uma kuvele imfundiso enjalo iyabuchitha ubungcwele sengibethile eke ngiqhubeke nalencwadi senikwazi okubambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho iyakusebenza kuphela ukuze kudediswe yena obambezelayo kuthi izalokho isebenze nje ongabi namthetho kuze kubuza abanye engathi kwakungekona lokho kwakwenziwa thina siwazi amaNazaretha besibamba asiwazi amaNazaretha manje kumanje abantu bayashitha lapho ke uzakwambula lo ongenamthetho eyakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo
imchithe hayi ngomthetho wani wenkantolo mayisifikile Sochithwa umthetho kaNkulunkulu. kuyachithwa umlomo iyothi suka la njengomamthembu okwathi owahlala kwaguqa amadoda kwaguqa abafundisi kodwa kuthiwa kwabo usuku lodwa inkosi yeye wena mfazi wenzani la waqhaqhazela idwaba wasukuma wahamba nangalelo langa kuyophela amehlo ayovuleka indlebe ziyokuzwa ithi ke la lapho uzakwambula lo ongenamthetho iyakumceda inkosi uJesu Kristu ngomoya omlomo wayo imchithe ngokubonakala kokufika kwayo lo okufika kwakhe kungokusebenza kukaSathane ngawo onke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga kuthiwa lo ozochithwa yilo obonakala namandla onke enezimangaliso enayo yonke into kodwa mayisifikile yona iyokuchitha izithi inkosi lapha uyokhumbula isikhathi senkosi enkulu ba Nebukadnezar ithi incwadi mina ngamwenza likhuni inhliziyo kaFaro ukuze ngikhombise uNkulunkulu kayenze ngamaboma enye into benkulu batshazwe usukenzela ukuthi nina abantu nibocha iqedwa ngayithina lento qedwe uNkulunkulu beke siyiqede thina kohleke nemangaliso namanga nangayonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe ngalokho ke uNkulunkulu ubathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga ukuba bonke abangakholwanga iqiniso benamele ukungalungi balahlwe amen Mfundisi usuyishaya kakhulu le part okhuluma ngayo isikhathi asivumanga bengithi ngizofunda iQuran futhi ngavele ngangayiphatha kodwa kukhona le ndaba le ngake ngadlula kuyona isikhathi sikhuluma ngesabatha ukuthi amaJuda kwakwa nesikhathi la engenelwa khona ukuhlubuka akusetshenzwa ngesabatha wona ayise ngoba iningi labo laliphila ngokudoba njengoba uzona noJesu kuthiwa abafica bedoba wasethi mina ngizonenza abadubi babantu babephila ngokudoba ngoba babehlala ngasolwandle base bengenela ukuhlubuka ukuthi makule esihlanu ntambama bese befaka amanethi bese behamba beyongenisa isabatha baze bawakhiphe ngesabatha ntambama ngakusasa segcwele inhlamba bese bawacuba ekade dotshwa ngesabatha bese bedaba dobanga ngesabatha asidobanga ngesabatha sifaka amanethi sifaka amanethi angadoba yini bakhuluma abanye kodwa iziphathi mandla zangakhuza kwakhuluma abantu hayi buni akuthothwa ngesabatha zathula ikhulu sibona sikhona umfuleni asikho no nje uNkulunkulu kufanele ngaka akasinike ngenze ngiphele inhlanhla yakoba uNkulunkulu akabashaka benze lutho bathe besuka besuka kancane nalabo kade beyugcina umthetho hayi nathi uthi sifake nakho nje nabafundisi abakhulu abaphethe umthetho manje abaphula umthetho bathula abafundisi banda baphula umthetho hayi bayadla phela uJesu uNkulunkulu abothi bayanda baphula umthetho wase yayivala inhlanzi phakathi nensuku badoba phakathi nensuku azikho isikhathi bathi mabefaka amanethi kokhela bathi mabefaka amanethi ngolesihlanu ntambama ngesabatha ukungena kwesabatha zigcwala inhlanzi babona futhi lento impela inesibusiso bangena bayenza la kanti ila uNkulunkulu esezobabhubhisa khona usethi hambani kakhulu uthi ubabamkhulu uma ehamba umulala nendiyalala nayishumi khena ungezukhala umulala nomlungu lala nabayishumi umuthakatha kakhulu thakathi ukuze ungakhali nalaba ozendithanda ukona wabanikeza isona nala kumaNazaretha kunjalo athi umuntu hayi awubona nyambona manje obesethenga imoto yabo umuzwa wakusinda wangenisa abadala uChembe wayifundisa yini le uyabona Chembe wona yakuthanda lento kulungeleke bese niyakhona ke nonke lona kodwa ekugcineni bangaze sivule incingo la sithi abakhuluma abantu abenze lezi zinto kahle hle uzozwe bekutshela ukuthi hey mina ngayenza lento
kwenzeka ukuthi nokuthi awusho ukuthi amase uzenzile lezi zinto abathe zenze kwenzakalani ungezwe izinto abangayikhuluma abantu kodwa ke ngila ekutheni uNkulunkulu sike sithi mase sona bese naye angithi usho njalo umfundisi incwadi ithi ngiyobanika nami umoya wokuduka bese naye esendusa kakhulu shonani khona njengoba nobaba omkhulu ayisho mayisehamba uthi enzani kakhulu ke ukuze ungakhali ekugcineni ufunda isihlabelelo u219 emfundisi babona ukuthi uyadlala la emhlabeni kodwa kuthiwa mase kufikwa phezulu kwehuzi kwangaweleka wabafica bayahlabelela bathi besizwile webaba omkhulu sathi uthi umfundisi uthi mayiqhamuka ubaba omkhulu ebafica lapho hawu amaNazaretha mangaka la kanti abambekela hawu awekho ezulwini uyaxaka ukuthi ezulwini labantu ngakhuluma ngaka manje ezulwini angibafici bathi ubafica babambekile hawu nila washe emhlangabezile umfundisi wathi angithi wena silana nje wena owaqinisa imhletho wayesecoshitshi wamjikijela wayengambethe umfundisi wamshayihlo baba mkhulu ukhuluma uyalikhombisa ukuthi niyalibona njengoba livuvukele nje ngishawo umfundisi ngale usibanibani ngimfice ngale emile nebandla ubese kungagqokile enqunu uthi ngakhipha isambatho sami ngamembesa sona uthi sibanibani hamba uyosibheka leso mbatho ukuthi sikhona yini ebhokisini elihlala imjiva yami wathi uyabheka ayikho uthi singale ngisimbese umfundisi ngoba ngimfice ehloko sikuleyo kodwa ke isikhathi ke manje imzuzu isiyisithupha ngicela ukuya lapha ku WhatsApp kungaze konakale nangoba kuhlongwane eNewland East yenzani manje le mshini yabelungu bakuhlongwane eNewland East ngathi ngithinta wena wangathinta imini yesabatha ibenhle kwabangcwele inhlathu uhlongwane eNewland East amen bakuhlongwane siqhubeke la nango ubabuthwala kaMashu uthi ngikhona kwaMashu siyabonga siphinde la nango indaba ezinhledladla uthi imini yesabatha ayibenhle awu amen dladla udladla ngiyacabanga usemsebenzini nansi imessage ke ende imini yesabatha abafundisi silubonga ulwazi ngeman of heaven impela indoda le isandla sika Jehova siphezulu kwayo ifakazelwa imisebenzi yamandla neimangaliso awu nayi imbongisa isixosha sekonakala ivele ingenele isandla sika Jehova bayokwenza imisebenzi yamandla neimangaliso ekhonzelwe owesifazana ongayenza engahambi noThixo ngithi lapho egcwalisa konke okwashiwe inkosi uJesu nenkosi yafakaza yakho abakho uJehova bayokwenza imisebenzi emikhulu kunami nangaphezulu kwayenzile ukufeze ububhale kuqaqana ngene eswini inkosi konke uJehova asiyala ngakho uJesu wathi kuNikodima ukuzalwa kabusha ubhabhadiso lokungena esiswini samanzi wafika umkhulu sithintwa eziphongweni wasibuyisela endleleni yobhabhadiso likaJohane ukuthula kolwazi nefu elakhuphuka alifakaza ubukhona bukaJehova kuye aprofetha ngakho kwenzeka ngoba umoya ongcwele awunaphutha iminyango yezulu ovuliwe siyolahlwa noma sisindiswe ngokuzikhethela ukulizwa izwi silamukele bese silenza noma ukulahlwa ngingamaphika kankani inkosi nibusize bafundise ngokusikhulisa kakhulu ukukhuthaza ukufundwa kwencwadi neBhayibheli sihlolisise imibhalo hayi okulethwa amavesi okwenziwa ezinye izincwadi ezifundwa umuzi mchunu kwaMashu siyabonga amacengwane kune voice note la ake sizwe ithini le voice note ake sizwe le voice note
ukuthi igama ngithi nje baba uMhlongo nethimba lonke awu ngifunda kakhulu baba uMhlongo ke nginayo indlela yokuxhumana naye yedwa eceleni omkhaya bonga kakhulu nje nokufundiseka yabona le ncwadi athi ifundwa manje yaseGalatia ngivuke ngama ngeenyawo sangabamba iBhayibheli sibonga kakhulu baba sibonga kakhulu hayi siyabonga isikhathi siyasilahla manje naye imbongi lokishilo ukuthi siyahamba uthi ubaba omkhulu esevalelisa la isihlabelelo sala 72 salani kahle izihlobo zethu siyakumazwe ngamazwe uma inkosi ivuma siyophinda sibonane uma engavumi singephinde sibonane ngomsa wakhe ohlezi phakade singaphinda sibonane ngomsa wakhe ohlezi phakade singephinde sibonane ngokuba imizuzu nezikhathi uzuma abangakuthandiyo inkatho yoxolo yehlela abangazilutho kuyinhlanhla enkulu ukuphinda sibonane noma singayi kubonana lapha kodwa kwelizayo kungabe inhlanhla impela ukuthi siyobonana esinye futhi isihlabelelo sihlale sesidlula kuzona ngoba ubhalile ukuthi kwangena umuntu lo wayisazi ngisho isikhathi sokuthi sihamba wabhala akazange akafanga ukuthi umuntu uvele wathi nya hayi wabikazela isihlabelo 91 anginganisindi isizukulwane esikhona enizokuzwa ngikhuluma phakathi kweni yalezana ukuthi ngiso nje isithina yalezana ukuthi esizukulwaneni esizayo mina bengithanda ukusibona sengiya kubaba ongithumileyo ngiyanishiya mina sengiya kubaba ungigcine ngethemba kepha angisenasikhathi sokusibona isikhathi sami sifikile sengiyanishiya mina uChembe valelisa asivaliseni mfundisi inkosi yomusabise siyabonga kakhulu ukuthi nilalele engathi ningathatha okuhle okubi nikubeka eceleni umfundisi uMhlongo waphansi kwenhlangakazi ithembele iJordan inamba 06061 31515 amen mamandla Duma malube kuye wasidalayo isabathe libusisekile kumanaza tonke nasemhlabeni jikelele ngiyabonga amen Thabo kaSambothi uyavalelisa inkosi mayivuma kusasa 6 to 9 ntambama siyohlangana sithi silungiseni no Queen Rejoice inkosi yomusa inibusise nonke amen